Nastavljamo jutarnji program. Naš gost ovoga jutra je dr. Vojislav Šešelj. Dobro jutro i dobrodošli. Kako ste? Odlično. Evo, govorio si o Draganu Markoviću Palmi, o pozadini tih događaja iz principijelnih razloga, ne ulazeći u šta se zapravo desilo. I govori si i o Sandi Rašković-Ivić i njenoj ulozi u optužbama protiv Palme. Pa govorio sam principijelno o Draganu Markoviću Palmi, o čovjeku koga poznajem 25 godina i ne mogu da verujem da je uopšte umešan u takvu jednu stvar. Poznam ga kao čovjeka koji je suzdržan u komunikacijama po pitanju nekih bezobrazluka, kojima sam ja inače sklon. Dobro, on je čovjek iz starog kola. Jeste. Pa dobro, izgleda da je i mlađi od mene, ali daleko da mi je deda, kao i ti ostalom. Tačno. Ali ovo me je zaprepastilo, ova Sanda Rašković-Ivić, sad se pojavila preksinoć, u nekoj emisiji i ona tvrdi pre 10 godina da se tadašnji počasni konzul Srbije u Italiji, koji je inače italijanski državljanin, i tamo je neki intelektualac, ne znam ni čime se bavi, da joj se žalio kad je bio u Jagodini, da mu je Palma nudio neku devojku, a da je on odbio. I pričala priču o tome, tako da je posle Palma pričao da je ovaj homoseksualac. Ali to je proverljivo, taj čovjek je živ, je li tako? Italijanska ambasada je dala saopštenje da on nije nikakav diplomat. Nije diplomat, ali je bio počasni konzul Srbije. Srbija određuje ko će biti počasni konzul. Ali mora taj da dobija akreditaciju od talijanskih vlasti. To je procedura. Međutim, šta je ovde poenta? Ona kao tadašnji ambasador u Italiji morala je odmah da napiše izveštaj o tom incidentu Ministarstvu inostranih poslova u Srbiji. To je bila osnovna dužnost. Gde je taj izveštaj? Hajde da se vidi postoji ili ne postoji. Ako ne postoji, vidi se koliki je lažov. Drugo, to je jedna nečasna osoba. Ona je bila komesar za izbjeglice. I onda je stigla neka strana pomoć, neka velika finansijska sestra da se vrši neko istraživanje. I tu su uključivani neki ljudi koji se bave socijalnim istraživanjem i ona i sebe uključi da bi dobila veliki honorar. Tu je skandal oko toga bio, da se ti sećaš tog skandala. Skandal je bio što je ona to uzela te pare. To nije smala kao komesar koji je u rangu ministra. I dalje bila je Demokratska stranka Srbije je kandidovala za ambasadora u Italiji. I kad je Koštunica izašao iz vlade, pozvao je sve članove svoje stranke koji su na ambasadorskim i konzulskim mestima da podnesu ostavke i da se vrate u Srbiju. Ona nije htela. Baš je briga u kojoj ona stranci, baš je briga stranačka disciplina, njoj se svidelo mesto ambasadora. A ta Sanda Rašković-Ivić, ja sam to gledao na jednoj televiziji, izjavila je da je u Srebrenici bio zločin genocidnog karaktera. Izjavila je povrh toga da je Hrvatska mogla po međunarodnom pravu da izvede Oluju, da okupira Republiku Srpsku Krajinu. Iako je Republika Srpska Krajina bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija. To je jedna krajnje nemoralna ličnost. I evo sad bi se kandidovala za predsjednika Republike, ali jadikuje što žena ako se kandiduje odmah će joj ispitati prošlost, kakve je brakove imala, s kim je bila, ovo ono. Pa naravno, tu je do kraja iskompromitovana. Njen sin je bio u Zengama. Rođeni sin. Ta osoba, dakle, ne zaslužuje nikakvu pažnju, ni poštovanje. Kako tumačiš izjavu Borisa Tadića, koji je bio čest gost na Palminim zabavama, da je on posljednji dolazio, da je prvi odlazio, a ovde su svedoci govorili da od njega Ivica Dačić nije mogao da se dohvati mikrofona da peva, jer su svi morali da slušaju Borisa Tadića. Tek Boris Tadić ne bi smeo da se u to upušta u kakvom je on skandalu bio. On je zaveo svog maloletnog đaka, devojku, maloletnu, koja je s njim zatrudnela. I onda je naravno ženio. To je častan potez kad je već zabrljio da oženi. Ali ona bila maloletna kad je on zaveo. Da jedan profesor gimnazije
zavede maloletnu učenicu, to je ispod svakog kriterija. Nek su deca živa i zdrava, želim da budu što srećnija u životu, želim i toj ženi i dobro zdravlje i dug život i sve ostalo. Ali iskoči ovo iz mene, morao sam da kažem. Šta on ima da govori o bilo čijem moralu? Čovjek koji je isporučio Haškom tribunalu Stojana Župljana, Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Šta on ima da govori? Ajmo dalje. Vidiš koliko sam materijala danas doneo. Da vidimo, pošto je ovo očigledno deo političke kampanje, mitinga u Jagodini, rušenje Palme je jedna od afera koja će obeležiti ovu političku kampanju. Evo, Vuk Jeremić je rekao da će on da krene u revanšizam i da će on to nemilosrdno da sprovodi. Evo imate, ovde koga će sam i sve... ja na spisku. Evo ga, na spisku su Milomir Marić, Nebojša Krstić, Željko Mitrović, Milenko Jovanov, Marko Đurić, bitange iz Skupštine, da ukoliko se ne desi... Šešelja nema, ja? Ukoliko se ne desi... Neće mene, ja bi odmah išao da ga tražim. Čekaj, nema tebe, čekaj. Odmah bi išao da ga tražim. Ukoliko se ne desi 6. oktobar, ovo će se dogoditi, a on smatra da će se vratiti na vlast sa opljačkanim parama, a da na javnoj sceni će opstati i nastaviti da zagađuju javni prostor. Kad se priča. Mariću, Ne, kakva tebi može opasnost da preti od Vuka Jeremića kad si ti nadživeo Arkana? A ja te spasu od Arkana. Ako sam mogao da te spasim i zaštitim od Arkana, mogu valjda i od svake ove... Možda me zaštite od Vuka Jeremića. Pa kako ne mogu? Sve dok ne dobijete Ali naslovnu evo, stranu... ti nisi pomenut, Pa gde da me pomene? Čekaj, ti si Pa zaštitio... odmah bi ga tražio, išao mu kući. Gospodine Čekaj, a ti Šešelj, si ne možete govorio za pretiti. njega sve... Šta? Pa ne možete pretiti. Ne pretim, nego bi ga tražio. Šta je to pretnja? Da bi ga tražio? Išli biste kući, šta da ga pitate? Pa da ga saslušam. Čekaj, ali ti si govorio o njemu sve najcrnije i pozderac i ne znam šta. Pa da. Šta može biti crnije nego je pljunuti pozderac. Pa vidiš mu fizionomije, sve isto ovde, samo još nema stakleno oko. A gdje je imao stakleno oko, on još nema. Mogao bi ga imati vrlo skoro. Nemoj više, nemoj. To su pretnje, bez obzira Kakve pretnje? kako vi to kroz šalu kažete. Može svaki čovjek ima stakleno oko. Hajmo mi da se vratimo na Pogotovo ove oni koji mnogo zakone igraju koji trebaju da klikere. se donose, nije prikladno za jutarnji program. Šta? Hajde da vidimo šta ste želeli da pomenjemo danas Evo važne ovako, stvari. skandal je bio veliki kad se vlada pojavila sa projektom zakona o istopolnim zajednicama. Vi znate da smo mi oštro protiv toga nastupili, da je još u toku potpisivanje peticije, odziv građana je ogroman, da se taj zakon povuče blagovremeno iz procedure ili da ga Narodna skupština odbaci. Međutim, mi imamo sada još dva zakonska projekta koja je priredila Gordana Čomić kao ministar i s kojima ona sad nastupa pred javnošću. Prvi je predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti. Koji zadire nam s tim zakonom u jezik. Uništi nam jezik. O tome se već izjasnio i Odbor za standardizaciju srpskog jezika. Odbacio je to potpuno. Šta bi ona? Da mi ako sudiju muškarca zovemo sudija, da ne možemo ženu sudiju zvati sudija, nego sutkinja. Ili neki drugi izmišljen izraz po uzoru na Hrvate. Lako je Hrvatima da izmišljaju nove reči kad oni nemaju svoj književni jezik. Njihov jezik je bio čakavski, nije nikad dostigao nivo književnog jezika. Hteli su kajkavski da proglase književni, nije mi ni to uspelo. Kajkavski u Sloveniji je nastao isto na veštački način kombinacijom Je to taj iz jezik više koji je govorio kajkavski... Tito. Tito nije znao drugi jezik, to je njegov. Ma da, pa kažu da je znao i ruski i nemački. Dobro. Ja ne znam, nisam ga slušao. Drugo, da sam slušao Tita, možda bi ova istorija išla na drugi. Da si slušao A jel Tita. to- jel- Čekaj, da li dobro je. je-
Čekaj, dok je bi ti Ajde, dogurao? ajde. Čekaj, bio bi Da li član je krucijalno u zakonu za rodnu ravnopravnost da se menjaju nazivi profesija? Kada sam ja išla u gimnaziju, a to nije baš bilo toliko davno, glavno i osnovno pravilo je da je doktor doktor. I da je bilo žensko, Jeste, bilo muško. I da jeste. je to može, jeste I glumac i tačno se glumica, znalo, kad je neko ali doktor nauka, to je doktor doktor nauka. je. Ime i A prezime kad ga je neko definiše. doktor medicine, možda se kaže Doktorka, doktorka. tako je. Može, govorilo se doktor. Govorilo Jeste, se, ili pa kao doktorica glumac i nekad. Više glumica. se govorilo doktorica za ženu doktorovu. Jeste. Da, između I ostalog. za profesorica, Kao to je što se žena ministarka profesorova. govori za ženu ministra. Tako je, Da. gospođa ministarka. A nije... žena na funkciji ministra je ministar. I to je bilo pravilo. I sada, dakle... I šta ima normalnije od toga u srpskom jeziku? Rekao vam, Hrvati nemaju svoj književni jezik. I oni su 1850. prihvatili srpski kao svoj književni jezik. Ali oni su sad za vreme korone dodali nove reči, I kad nova su slova. prihvatili tuđi jezik za svoj slova. književni jezik, onda su počeli da ga izuču po želji. I da dopisuju kako žele. Jeste. Preko 170 godina traje kvarenje srpskog jezika u Hrvatskoj, toj nekoj književnoj Znači, mi ćemo učiti odnosno nove reči jezičkoj produkciji. da bismo Nećemo bili učiti, politički nego ovo korektni. treba oboriti i treba Gordanu Čomić što pre smeniti. Ne može se ovo trpeti. Ali to su neki možda zahtevi Evrope. govori se da su to evropski nije zahtevi. nešto Ma što ne je može njemačko. Evropa da menja naš jezik. Možda im je to cilj. U nekom jeziku to može, u engleskom može. Imate congressman i congresswoman. Imali smo mi Helen Delić Bentley, koja je bila Srpkinja. Američki kongresmen. Ona je, opet ja rekao kongresmen, congresswoman. Ja sam bio njen gost u kongresu. Tamo ručak je priredila moju čast na kome je bilo Ona je bila iz 30 iz senatora Baltimora je ona i bila. kongresmena. Dakle, u engleskom to može, u srpskom to ne može. Narodni poslanik, kad se kaže narodna poslanica, to je ova glupača forsirala kad je bila predsjednik Narodne skupštine. Onda to misli se na nešto drugo. Narodna poslanica je poslanica narodu. To je akt obraćanja suverena svom narodu. Poslanica kralja ili kneza toga i toga. Na to narodno predstavništvo odgovara adresom. To smo učili iz teorije države i prava, Mariću, ti taj predmet nisi imao, ti si učio nešto drugo. Na povički na uvod u pravo smo. A da, vi ste učili ono duže Titom, niti se kunemo. Dobro. Dakle, ta reč ima već svoje značenje. Poslanica, poslanica. Mi smo radikali još 91. godine uputili poslanicu Srbima pravoslavcima, Srbima rimokatolicima, Srbima muslimanima, Srbima protestantima, Srbima ateistima i tako dalje. Poslanica. Znači, opšte obraćanje jednoj društvenoj grupi, prvenstveno najvećoj društvenoj grupi, to je narod, to je nacija. Mi se razlikujemo i u shvatanju nacije sa raznim evropskim narodima, pogotovo Amerikancima. Jer Amerikanci imaju običaj da nacionalnost vezuju za državnost. Ako je neko državljan neke zemlje, onda je te nacionalnost. Ne, svi su To su Amerikanci. hteli Hrvati. Hteli su Hrvati da tamošnje Srbe još u 19. veku pretvore u sastavni deo hrvatskog političkog naroda. Da su oni politički Hrvati, a Politički su Hrvati, a ovo mogu biti šta god hoće. Eto, to je to. I sad nam to ovde na silu nameću. To nećemo da prihvatimo. Čekaj, juče je u Ćirilici Nikola Đurić rekao da je nastao veću kartu Srbije od tebe. Pa dobro. ti si Ja li rekao da je Karlovac- naš član? Jeste, Rekao da je bio naš poslanik. jeste. Je li rekao da je moja ideja da piše knjigu o Mati Topaloviću? Jeste rekao. Je li rekao da je moja ideja da piše knjigu o Ivi Bartuloviću? Niki Bartuloviću, da. Jeste. Jeste, dobro je onda. I rekao da si ti čudan A čovjek. ovaj što je napisao roman Picukare, je li pominjao taj roman? Jest. Ko je taj? Vilović. To je Vilović, Đuro Vilović, koji je dobivao kao četnik negde od nekih 15-16 godina u Sremskom Mitrovačkom zatvoru. Da, meni je Pop Đujić govorio o njima. Koji je... On je, dakle, bio katolik iz Makarske, ali Srbin po nacionalnosti. I onda je hteo i da postane pripadnik pravoslavne vere. Taj lokalni pop kome se obratio rekao neće onda remeti odnose sa bračnom katolicima i onda je Vilović napustio katoličanstvo i postao protestant.
Evo, Prema tome, znaš, veliki istoričar Nikola Žutić, ja se malo Ne, sad ovdje zezam, mi ali se zaista, šalimo s njim, ali ali- zaista sam mu nekim idejama pomogao da usmeri svoje naučno jeste, ali on je stvaralaštvo nacrtao veću kartu. i stvorio je ogromno naučno delo o kome niko ranije nije pisao u srpskom narodu. I o Đuri Viloviću, i o Niki Ali njegova Bartuloviću. Srbija I stiže sada- čak do Istre. I To ni sada tvoja. o Mati Topaloviću, koji je bio Slavonac, katolik i vodio veliki sukob sa Hrvatima iz Zagreba, nije dao da se Slavonci nazivaju Hrvatima. Evo, kako ti poslije svega kao srpski nacionalista koji je za te ideje i robijao i u Sarajevu, i u Beogradu, i u Hagu. Čekaj, ajde malo Mariću dok ti te svoje Da, filozofske ali neke... evo, da su Srbi... Nisam ja ovdje u pitanju, idemo dalje. Čekaj, i dalje ćeš o gej paradi da pričaš. Ma neću A vi o to gej želite paradi. spriječiti? Čekaj, Šta želite? Da Neću vidimo o šta je gej dalje. paradi. Prvi Zakon. koji se suprotstavio batinanju homoseksualaca bio sam ja. Bila je Srpska radikalna stranka. Dobili su od mene nalog da ne učestvuju u kontrademonstracijama i da ne učestvuju u prebijanju homoseksualaca. Ja bi im ponudio pomoć. Ako neće pomoć, ne moraju. Ne možemo ih na silu lečiti. Iako postoje efikasni lekovi. Jer oni obično ne žele da prestanu da budu homoseksualci i da se vrate normalnom seksualnom životu. Postoje hormonski preparati koji taj problem začas rešavaju. Moramo i pust da žive kako oni hoće. A ne da nam nameću svoj način seksualnog života kao neku opštu društvenu vrednost. Šta nam još sad ovdje podmeće Gordana Čomić? Nudi zakon o izmenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije. Ona bi sada da hapsi popove, Što? i pravoslavne, i rimokatoličke, i protestantske. Da hapsi hodže i da hapsi rabine. Ako slučajno van prostora hrama počnu da govore, da propovedaju Stari Zavet, da je Bog stvorio čovjeka i ženu, da samo u zajednica čovjeka i žene predstavlja brak, da je osnovna svrha braka, rađanje dece i tako dalje. Jer time diskriminišu homoseksualce. Hoće popove i hoće da nam hapse. Jeste sigurni da to predviđeno znači? kao krivično Zato delo. što svako ima Siguran sam. pravo na svoje mišljenje, ne može Siguran nikome sam. da zabrane da govori da je porodica glavna i osnovna institucija. Ali evo zabranit će meni da govorim da je homoseksualizam poremećaj seksualnog ponašanja. Oni kažu da je to stvar opredelenja. Nije stvar opredelenja. To je poremećaj seksualnog ponašanja. Postoji normalno seksualno ponašanje diktirano prirodnim seksualnim nagonom, čiji je osnovni cilj produženje vrste, rađanje dece. Da li se plašite zapravo da je ovo posljedica šta će deca učiti u školama? Koji su to tekstovi koji će biti u udžbenicima? Ne, bili su To su se mnogi roditelji zabrinuli. da se ne govori da je Mama i tata, nego roditelji jedan, Ma roditelji jeste, dva. pa to su nam počeli nekom slikovnicom da uvode. Istopolni. Ne smemo to dozvoliti. Moramo se vratiti objektivnim naučnim činjenicama. Ja znam da je homoseksualni lobij u Međunarodnoj zdravstvenoj organizaciji sforsirao stav da to nije bolest. Možda nije bolest u pravom smislu reči. Ali jeste poremećaj. Ne mora svaki poremećaj biti bolest. Ali onaj Oni su govorili da je to pravo na različitost. Ma nije to pravo na različitost. Pazite, on je rođen kao takav. To je jedna vrsta različnosti. On ima pravo da ostane u toj različitosti. Ali ne da to propagira kao društvenu vrednost. Da to propagira drugima. Jer ima ljudi koji su na ivici. Koji imaju jedne i druge sklonosti, pa pitanje je šta će da prevagne. Ima ljudi koji su po 20-30 godina u braku izrodili decu i po stare dane postanu homoseksualci. Bio je neki američki film
A čekajte, li to na onda tu poremećaj? Zašto se osjećamo ugroženima da neko može da nas ubedi i da nam objasni u bilo kom ne smislu? Ne osjećamo se mi ugroženi, nego neka nam decu ne diraju. Aha, dakle smatrate da mogu imati Deca utjecaj dok na ne decu? postanu punoletna, Zrele, niko ne sme da psihički, deluje emocionalno. na njihov seksualni nagon da bi ga poremetio. Pazite, deca su onda sklona eksperimentisanju. Inače, po prirodi stvari. Pa da, odu normalni ljudi u zatvor i tamo postanu homoseksualci. I sad oni koji su bili aktivni homoseksualci iz zatvora kad izađu, obično se vrate normalnom seksualnom životu. Ali oni koji su bili pasivni u zatvoru, gotovi su. Oni nastavljaju posle zatvora to. Nesposobni su za nešto drugo. Dakle, ovo je uticaj zapravo na Znači, decu može i koji uticaj su sredine da emotivno dovede do nezreli. tog poremećaja. Ako postoje neke prirodne sklonosti. Što je uticaj na decu i na naše Jeste. budućnosti, pokoljenja i dakle, pričamo... A jeste, pa to nam uništava nacije. Evo i ovako nam je manjak u populaciji za ova 3 mjeseca ove godine, valjda 20.000. Evo i zabranjene su i svadbe i poljupci do 2020. Pa dobro, svadbe, Dobro, nije neophodno da se drže svadbe. danas se Nek preporučuje se ljudi venčaju, odlaganje neka trudnoća žive u prirodnoj zbog korone. zajednici, nek rađaju decu. Najvažnije je da rađaju decu. Ali najprirodnija zajednica za odrastanje dece je porodica. A ne dvojica muškaraca da usvoje dete i po pravilu muško dete. Šta ono može da nauči od tih svojih očeva, navodnih? Kakvom ponašanju? Ko može- Ili jedan dovede u brak sa homoseksualcom, dovede dete iz prethodnog braka sa ženom. I onda umre. I taj njegov homoseksualni partner da nasledi starateljstvo nad muškim detetom, bilo kojim detetom. A Evo ko ovdje to može stoji tome da u stane na zakonu put? o istopolnim zajednicama. E sad, Može Narodna skupština, može Vlada Jel može? Srbije. Jel hoće? Pa evo, ja sam zato s ovim došao danas. ne, ti si ovih dana rekao Ja sam došao da javnost alarmiram. da je šteta što ti nisi u parlamentu i Srpska radikalna stranka. Pa to osjeća cijeli narod kao štetu, nadam se. Izvršiteljima biste stali na put. Nadam Kome bi se ti da prvom si- prilikom da će nas izvršiteljima. Kojima bi prvo? Izvršiteljima. 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 Eno i po 40.000 evra mjesečno zarađuju na srpskoj sirotinji. Isteruju iz stanova, Steruju stanova. Da. otimaju. Da smo došli na vreme na vlast, zaustavili bi taj zakon o vraćanju imovine koji su komunisti oduzeli. Zašto? Vratili bi samo ono seljacima što je oduzeto ako se i dalje bave poljoprivredom. Ja se sjećam 100.000 hektara kad je vraćeno seljacima koje je oteto u vreme prinudnog otkupa kao administrativnom merom, a ne nacionalizacijom. Da su to seljaci, da to više nisu bili seljaci, nego stanovnici gradova i da su to rasprodali bud zašto. Pala je bila vrednost hektara u Semu na 1000 maraka. Sjećate se te 91. godine. Ali šta je ono sada što meni najviše smeta? Što se bogatašima vraća imovina. Vrati se zemlja seljacima. Vrati se kuća ili stan ljudima lošeg ili siromašnog stanja ili relativno osrednje situiranosti. Da se vraćaju palati. Pa kao da su ti bogataši nekad to pošteno stekli. I tad su I sad se sprema otimanje od današnjih bogataša, koji su redom lopovi, jer $1 milion ne može niko na pošten način zaraditi, jel tako? To i Amerikanci kažu. I tad su američka bili ratni poslovica. profiteri poslije I prvog... tad su oni koji su prodavali srpskoj vojsci pesak u brašnu da bi dobili na težini. I ko zna šta, ti vojni liferanti, ko zna šta su drugo. Vojni liferanti su se obogatili u Prvom svjetskom ratu. A svoje sinove poslali da studiraju po Francuskoj, dok su sinovi sirotinje ginuli na frontovima. I sad mi njima da vraćamo. A to je Pazite. preduslov za bilo kakav Ali Evropu. gde je tu najveća nepravda? Komunisti su streljali mnogo ljudi, to je ubio oko 200.000 Srba. Više nego Adolf Hitler. Tito je za srpski narod mnogo veći zločinac nego Adolf Hitler. Samo Pavelić je iznad Tita po broju zločina. Ali ti si na početku rekao, gde bi ti bio kraj da si slušao Tita?
pusti Marić, ajde ozbiljno. Čekaj, ti bi bio ministar, član predsjedništva u ime srpskog A naroda. da se sam sebi zgadim onda. Ponosan sam na sve svoje robije. Ali pošto sada niste u Na sve parlamentu, svoje robije sam da li ponosan. mislite da odavde i ovako javnim, da kažem, obraćanjem i na društvu, između ostalo, koje možda i ne zna koji su se zakoni tamo na stolu, da li na ovaj način možete da Pa i utičete da sami do ovoga ne kažete da dođe? su vam moje emisije najgledanije. Jesu. Ko tebe sluša? Sad ćemo da vidimo. Zašto ti koji te slušaju ne glasaju za tebe? Mnogo ljudi Pa vas sluša. pitanje je koliko je za mene glasalo, a koliko je glasova prebrojano, Mariću. A najgori Možda problem... ne znaju da glasaju kako treba. Ne. Znaju oni da glasaju, nego... Pazi, razne druge stvari su, razne čarolije sve tu Čekaj, da li je možda dešavale. iz Evrope zabranjeno da Šešelj bude u parlamentu? Ja mislim da je to tačno. Jer ti si čuo. Zato što Ma, ne želite evo, čuo sam sad prihvatite i od tebe. evropske zakone. Neću da prihvatim evropske zakone. Da ti prihvataš Hoću istopolne integraciju zajednice... sa Rusijom. Hoću što bližu saradnju i savez sa Kinom. To ja hoću. Jer Rusija i Kina su nas podigli na noge. Zašto nam ne daš da uđemo u Evropu, Mariću. da ostvarimo američki san? Jel to Evo, cena? ti nama ne daš Ajde da ovo kažem dok treba što sam 3 počeo. decenije. Dakle, komunisti su streljali mnogo ljudi. Ne možemo te ljude vratiti u život. A nikom nije palo na pamet da njihovim potomcima isplati bar neku simboličnu odštetu. Nije prava odšteta ni onima koji su robijali na Golom otoku isplaćena. Nešto malo sitno i jedva čekali da to zabašune. Dakle, onaj kome su komunisti oduzeli život, nema pravo na odštetu. A onaj kome su komunisti oduzeli bogatstvo, ima pravo. A od koga se naplaćuje sad ta odšteta? Od današnje srpske sirotinje. Je li to onda dvostruka nepravda? A čekaj, Da današnja srpska sirotinja, koja jedva sastavlja kraj sa krajem, isplaćuje komunističke dugove nekadašnjim bogatašima. ali ti znaš... Koji uglavnom i ne žive više u Srbiji, Ali ti znaš nego dolaze iz Amerike, Kanade, Australije, Zapadne Evrope, ovde naplate to što uspeju da izganjaju, odnosno dobiju tu imovinu i onda prodaju kuće, vile, prodaju ovo, ono i nose novac. Ti znaš da je ovde decenijama svaka vlast otimala od sirotinje i davala bogatim, da budu još bogati. To se mnogo šta nije promenilo. Nije to svaka vlast radila. Osim komunista, Osim radikalske vlasti Nikole Pašića i Milana Stojadina. Znači, oni nisu otimali. Jest da jednom se ljudi prevariše, nisu verovali Stojadinoviću. čekaj, ali ne Čekaj, možeš da govoriš polako. o Nikoli Pašiću posle Radeta Pašića, sina koji ga... Drugo je Rade Pašić. On je njegov sin kome on davo sve. Nije mu on davao sve, nego nije našao načina da ga obuzda. To je to. Izbio slab na sin. Bio slab na sina, nije našao načina da ga obuzda. Evo, na svu sreću, nijedan od mojih sinova. Nisam zadovoljan kako im te škole idu. Ali nijedan nije u kriminalu, nije nijedan narkoman, pa ajde, baš sam zbog toga zadovoljan. I nijedan nije homoseksualac i to mi je drago. Nije lako roditeljima koji ustanove da im je dete krenulo tim putem. Ja s njima se osjećam. Ja bih želeo da država besplatno leči svakog homoseksualca koji izrazi želju da se vrati. Ali zabranjeno, to je krivično delo Ali lečiti. zakonom to nije Ma bolest ne, koja ne. se leči, koja nije... Obavezno lečenje je zabranjeno. Ali ako neko od njih želi, onda mu treba to omogućiti. Obavezno lečenje, prinudno lečenje je zabranjeno. Kao što bih odmah svakoga ko pokaže pedofilne sklonosti, što bi ga odmah... Šta biste rekli? Kastracija? Kastracija. I to potpuna kastracija. Ne hemijska, nego... Pa kakva hemijska? Hemijska valjda uništava samo plodnost, je li tako? Da, mislim, ne znam. Ma Nisam potpuna, bre, da više nije muško. Jer evo Dobro, vidimo, hemijska je da ne može da- imamo te manijake povratnika koji izlaze ponovo. Potpuna kastracija. A Vidio- šta se... vidio- I onda on više nije muško. Onda je on nezainteresovan za seks. Vidjeli smo tog malčanskog berberina za tu potragu za devojčicom. On je 3-4 puta bio zatvoren, osuđen, Kad izlazio. sad osuđen na doživotno. Ponovo je osuđen na doživotno. A šta ćeš mu? Gde ćeš ga puštati napolje? Ali ta apsolutna kastracija, po mom mišljenju, rešava problem. Ne može bre to da se dozvoli. Da li je potreban spisak javnih pedofila u Srbiji? To je traženo mnogo puta. Pa ja bi to... Najčešće žrtve stoje sa imenom i prezimenom, a Ja počinioci bi to stoje sa objavljivao. nekim
Pa Ljudi to i žele kad da se znaju ko im je desi, komšija, ko kad to se desi, šeta. to obično javno sazna, jel tako? Novine pišu. Ali bi napravio jedan spisak svih onih koji su procesuirani zbog toga. I da su ljudi onda upozoreni, taj ti živi u komšiluku, vodi računa. Ali najbolji je način da se oni definitivno onemoguće. Kastracija, i to potpuna kastracija. I onda on može da se posveti radu, može da se posveti umetnosti, može da se posveti bilo čemu drugom, kad sublimira seksualnu energiju, a nema seksualnog nagona. I možemo se vratimo na aktualnu situaciju. Takvi su postali naučnici u Vizantiji. Evo, Znaš ti koliko je kastriranih bilo u Vizantiji? bilo i po haremima, evnuha, bilo A je... to je u vreme Turaka, da. A u Kini koliko je bilo kastriranih? Kako gledaš ti na ovu kod hemijske političku kastracije situaciju? samo da se ubije seksualni nagon sa hemijskom kastracijom. Dakle, Evo nije da se vratimo na ubijenje ovu plodnosti, političku nego se ubija situaciju. Ali seksualni ubijanje nagon. plodno svega. Pa Kako- Nema mogućnosti. organa za A reprodukciju. to je vaša ideja, ta kako potpuno. gleda- Ostaje mu samo ono za... Dobro, Marić, izvolite. Kako gledaš na ovu političku situaciju? Očigledno da u pritiscima na Srbiju se ne biraju sredstva. Evo, mi smo da se svako ko je napravio krivično delo, ko je manija, ko je silovo, ko je iskorišćavao položaj, maltretirao devojke, svako da odgovara. Međutim, kad ti vidiš ovo, kao da neko je odredio da treba u javnosti stvoriti utisak da je Srbija zemlja i da su Srbi narod koji siluju. To je bila propaganda u vreme ratova u Bosni, dole na Kosovu, kao 20.000 U muslimanke. Bosnu govorili 25.000. 100.000 je bilo. Ali pazi, Mariću, I sad treba Bilo je. dokazati da i glumci siluju, jednu političari, da je Srbija zemlja manijaka, sileđija. bilo je u Miljevini kod Foče napravljena javna kuća od 10-ak muslimanki koje su tu držane u ropstvu. Onda je bilo valjda Sonjina kuća u Ogošćinu, gde je to bilo. I tu je bilo nekoliko muslimanki u seksualnom ropstvu. Srpska garda je držala na Boračkom jezeru 2 muslimanke u ropstvu. I one se pojavile kao svedoci na mom suđenju. Kod tebe su bile. Pa da. I one su sve to ispričale šta se tamo desilo. A mojih nije bilo sa srpskom gardom. Znaš, jednoj su ubili muža i 2 dece. Lepotica neka, vidi se po njoj, očuvana je ta lepota bila i kad je došla da svedoči, a druga je bila devojka. 2 godine su ih držali tamo u seksualnom ropstvu. Da pevaju, da kuvaju ljudima iz štaba, da pevaju, da čiste i da zadovoljavaju animalne potrebe. Dakle, bilo je. Kako si Ali ti na osnovu razgovarao sa tim nekoliko. ženama? Pa sad dosta obazivosti. Dosta sam bio obaziv, uvažavao sam njihovu muku i patnju, a one su mi poprilično i pomogle pošto su identifikovale prave krivce. Jer one su u početku samo pričale četnici. A nije se znao ni ko je. Jeste, pa su onda prepoznali oznake na uniformama. Sudnici prepoznali oznake na uniformama i videlo se koje su to jedinice. Da nisu Da tvoje. nisu moje. Pomogle su mi u suđenju. Ali to je bila jedna kampanja koja je dokazivala da su Srbi manijaci, da su 100.000. Pa znaš šta bi ja radio da sam čuo da je neko od dobrovoljaca koje sam ja poslao na front, da je silovo, pa rastrgao bi ga. Da je silovo. Ajde, može neko u besu umjesto da zarobi, pa na licu mesta da ubije zarobljenika i da ide i dalje. Nema vremena da čeka i da ga sprovodi u zarobljenički logor. To može da se desi. Ali da ženu siluje, da dete ubije, pa nema rastrgao. Toga kod mene nije bilo i nisu našli ni jedan slučaj. Ja sam na to ponosan. Znajući da je takva situacija, ja sam hrabro otišao u Hag. I rekao, pobedit ću. Na oproštajnom mitingu sam rekao, idem da pobedim. I pobedio sam. Hvala, gospodine Šešelj. Hvala vama. Nastavljamo dalje. Vidimo se u Skupštini. Hoćeš ti da te parlamentu. zakone obaraš kad... Pa evo, trenutno nisam, nažalost, u Skupštini. Nadam se da će mi narod ukazati poverenje. Da se ponovo pojavimo mi srpski radikali u Narodnoj Da li ima skupštini. neko u Srbiji ko ne zna ko je Šešelj?
Jesi ti čuo da takav postoji? Pa nema. Mene svuda narod lepo prima gdje god se pojavi. Jesi ti imao neku neprijatelj dok si došao Ne, iz... u unutrašnjosti Srbije ne. Kako? Nigde. A evo, desilo se jednom da su me htjeli ovi Ljotićevci spriječiti da uđem u skupštinu, pa je jedan dobio po nosu. Pa drugi put kad su blokirali ulaz tamo, uzviknuo je Bošo, pazi ide Šešelj i svi ko bubice okrenu glavu na drugu stranu kao da me nema. Ja prolazim, provociram, ne bi li neko ušao u sukob, da nekom opet njušku razbijem, međutim svi čute. Nije bilo potrebe. Posle su Marijana Rističevića napali. I napašće me jednom tamo kad sam izlazio s autom sa skupštinskog parkinga, neka luda baba bila i još nekolicina. I onda smo i to razjurili. Šta da radiš? A tamo gdje vidim da je miting, gdje je masa ljudi, ja ne prolazim kroz njih. Ali neko tamo 10, 20 kad se skupi i kažu ne možeš proći. E pa da vidiš mogu li ili ne mogu. Eto. Hvala. Ljudi Marić, gledaju. opet sam ja na vašoj Ovo je- televiziji, ovo je samo moj vas drugi neće put. biti. Tako I u je. petak i u nedelju. Svega će biti, samo nas jednoga dana neće, a mi sada nastavljamo dalje. Hvala najlepše. Hvala. I treći puta mi uspe da ode.